Ну, друзья, я, конечно, Hubungan Rusia dan Amerika memanas lagi. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov marah besar menyusul tidak diterbitkannya visa Amerika Serikat kepada jurnalis Rusia yang ingin mengunjungi markas besar PBB selama kepemimpinan Federasi Rusia di Dewan Keamanan PBB. Teman-teman yang terhormat, tentu saja, saya menyadari seberapa baik rekan Amerika kita dikenal untuk hal-hal seperti itu, tetapi saya yakin kali ini akan berbeda, mengingat fokus ditempatkan pada perilaku buruk mereka. Saya salah. Negara yang menyebut dirinya paling kuat, paling cerdas, paling bebas, dan paling adil, telah ketakutan, melakukan hal yang tidak bijaksana, bodoh, yang saya yakini, dengan menunjukkan apa pernyataannya tentang perlindungan kebebasan berbicara dan akses informasi, kata Lavrov sebelum bertolak ke New York kemarin. Kami juga harus bekerja untuk Anda, menunjukkan lebih banyak energi, dan lebih berupaya untuk membawa kebenaran kepada komunitas dunia dan publik. Silakan coba untuk melacak apa yang akan kami lakukan di sana dan sebarkan kebenaran ini melalui saluran Anda. Saya yakin bahwa itu akan menarik lebih banyak minat di seluruh dunia daripada informasi yang disaring, yang dibawa oleh rekan-rekan barat kita ke kepala pemirsa, pendengar, dan pembaca mereka. Yang terpenting, pastikan bahwa kita tidak akan melupakan atau memaafkan, kata Lavrov. Rencananya hari ini, Rusia sebagai pimpinan Dewan Keamanan PBB akan tampil di sidang tahunan PBB di New York. Sebagai pimpinan Dewan Keamanan PBB, Rusia berhak mengatur jadwal pertemuan PBB yang membahas keamanan dunia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melancarkan kritikan pedas mengenai jabatan pimpinan Dewan Keamanan PBB yang dijabat Rusia sejak tanggal 1 April tahun 2023. Padahal saat bersamaan Rusia menginvasi Ukraina tetangganya. Namun protes Zelensky tak ditanggapi PBB dan Rusia tetap menjabat. друзья, я, конечно, понимал, насколько наши американские коллеги славятся такого рода вещами, но был уверен, что все-таки на этот раз, с учетом того внимания, которое было привлечено к их безобразному поведению, все будет иначе. Но я ошибался. И страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила. В общем-то, сделала, я убежал, глупость. Ну и показала, чего стоит на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, доступе к информации и так далее. Ну, придется нам за вас тоже работать и больше энергии проявлять, прикладывать больше сил, чтобы донести правду до мирового сообщества, мировой общественности. Старайтесь отслеживать то, что мы там будем делать, и через свои каналы эту правду распространяйте. Я убежден, что к ней будет гораздо больше интерес проявлен во всем мире, чем к той процеживаемой якобы информации, которую спускают на головы своим зрителям, слушателям, читателям наши западные коллеги. Ну и самое главное, будьте уверены, не забудем, не простим. Спасибо. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.